moral victory Praja Singhi amadi sarkar gi mai pak prime ni taseng namak democratic country da leiba lenga si miyam na sembani miyam na khanba lenga ni ngasi manipur da paliba Bharatiya Janata Party na luchingba lenga asisu manipur gi praja sing 2022 gi election da khanbirak pa adugum sarkar ni maram aduna ngasi ekoina numit kharani gi mamang da yamna warak pai batare September gi tang 29 ki matung da manipur gi praja sing da yamna sarang na ba nungai ta ba amadi tawpam khang da ba phaurum ba do ngasi ngasi October gi tang ahum numit asida ekoi punamak ado ekoi masi phare ga in khan ba ma ngasi praja sing no phau ise masi gi credit ti manipur gi praja amadi ngasi pale ba BJP gi lenga enbiren honorable chief minister lu sing lenga ngasi da bijaningi maram di kari gi no haiba matam da manipur gi praja gi tongan tongan ba different communities ke tongan ba mioi kaya yauna phajin khrabana ani om dugi manung da ama thadorok lehuri be ani do tek ta kaidana thadok piruna apil torok ba different community dagi maitai pangal dagi tongan ma community sing dagi torok tana ekoi gi kanogi notice window ge ekoi gi one of the most promising anchor oi bai gi na miras masamak yaw dana mai khoina tawli ba demand adigi tongan ba muslim community gi sina nauk sing nang lawrak tana khong tana tawrak pa dagi ngasi gi adugumba mai khoina honarak pa praja sing gi choba kholau ga loinana sarkar asina hek phaki ban numit praja sing na iho laktin ge de hona honorable chief minister na kari to ya bage sarkar gi mai ge de gi matau karamna hairi ba na sing ase kan ga de mai khoi gi thawai ase kamaina mangal loi de gi na hona ma do ahing nungtil tum da na hona ba tongan ba mechanism sin ra ga negotiation masi ge example hai ba taraga di DGP manipur DGP honorable respected IPS sir ki sir Rajib si yauraga anirak chatna changal laga kangpopi da wari sana laga negotiate auraga manipur praja gi kholao do sarkar sina tumina taduna leide habagi achauba praman amag loinana hairi ba mioi ani se ekoi gi na ekoi gi de ai na sum khanjaba dai gi de makha ta ba mali younger aduna makhoi ni se tek ta gaidana thadorok pani maram aduna ngasi thadorok liba ngasi manipur gi praja sing na tangdu leita daba more than a week ki mawong da wana leiram madu ngasi punamak mase ekoi phare na khali base masiga to credit manipur gi praja different community de leiba manipur gi praja khudmak indigenous people khudmak loinana ngasi paliba BJP gi lenga amdi honorable chief minister N Birendra Bijane I'm Dasras Mamang the Su, Dasras Nabi Gibda Quigi, DCP Rajib Singh, Naquigi, Kotugi, Kampopi, the Labour Officer Chalaga Heidi, Angan, Sipatador Nabahona, Badai, compromise on Nabo Warishan, Nabahona, Kibagi, Matasupan Bikre, Hariba, Adugi, Mifam to the Suhaki, Toiba ongoing crisis to solution, Purapa Yabagi, Matan Suwarishan, Rambagi, Pauso Happy Yauzari, Matan Laxaning Besaquigi, Hariba, Hosiki, Angani, Tadropasiki, Matang, the compromise or dialogue Toba, Yarapagi, Tazaba. Ama uba yabra adu itaragadi ekhoi mamangda Narendra Modi gi 3.0 gi 100 days subagi ekhoi plan da so ekhoi hariba Manipur gi ongoing crisis gi santi je hanjalakna bahona bada nakalani gi marak da warishana ba hauragani habagi wafam su thamgi basu leire solution ama purak yabagi thajaba lebibra ai thamjage solution lakani problem ama leiragadi madu gi solution lak pai sei mausani madu laktringe da ai kaka santana thamki ba wafam da kanone praman oina hair kan da kari hatare mapadu thaba mapadu yam phai he leikai gi thabak yam yawi he masadu de phatte di mung du phatte ba chamana ne home department pai ribo honorable chief minister gi liching makhada police ki DGP tharaga wari sanaraga negotiation tawraga haidi madu kari wari sanai habadu di madu di secret oire mi loina khange madu di high level ni adagi kakawna joina khangam magani aduna wari sanaraga negotiate tawraga adagi ekoi inaw ani to thadori ne tek ta gaidana mi bugi punsi kali ne si kali be se kanana no haiba kanda manipur gi praja sing ya choma kholau ga loina honorable chief minister na manipur gi praja gi kholau ji targa ahing nungthil tumdana ngasai ai kaka sa kanona kaka tomina hai khidumaina kamain tawge haiba matamda ahing pung ani ahum bawa tumdaba honaraga kamain tawraga karamba mechanism siznaraga karamba ground wari sanaraga thadokpa yagadage haibase chief minister masamak chatpa yabadi nattabanina adugumba home gi maru oiba haitare manipur police department gi DGP khwadigi mako oiribase chatlaga wari sanaraga thadoleba punsi kaliba DGP na chatlaga wari sanaruba with the instruction of honorable chief minister adu bataragadi chief minister gi instruction matungina DGP na chatlaga sanaruga thadolibasida police department jo thagatpam thoi honorable chief minister jo thagatpam thoi amadi masi Manipur gi praja sing gi kholau akanba kholau du gi pangan ngal loina honorable chief minister ngam baneba
सिने बाइन हाइजनिंग से अदुना नसी माइखोई थादोरक पजिगे अचौब क्रेडिट मणिपुर की प्रजा मरुवन इंडिजिनस पीपल लोइनना नसी पालेबा सरकार अमदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अदुगा कोइना नुंगाइतबसे आइदि मसी कई हाइदनो फेसबुक पंगाई बाइबा मीना पंगीदि इनबगी मोंग अमदरोमदा आइदि टीवी डिस्कशन दा फेसबुक की पोट अम पुसिलकपा हौजिकी मी 13 थादोकपगी पोट अम चिंगसिलीसे कदाइदगी कमाइना मरी लेना हलकपनो आई मसी मतंग हंगजनिंगे कदाइदगी कमाइना मरी लेना तुइनो इंडिया हाइबसी रूल ऑफ लॉ लेबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा संविधान लेरगा अदुगुम लॉ सेंबा आईपीसी की सेक्शन मयाम अम लेरगा सेंबा मणिपुर नत्रग इंडिया मी फाब मदु थादोक्तबा हाइबसे हेक करिगुम केस रजिस्टर तौरगदी तौग्रगदी एफआईआर लॉन्च तौग्रगदी मदु थादोक्तबा हाइसे कोर्ट की मथौने हौजिकी पाहारिबा मी 13 से थादोगा ngarang khatang thadoi karigino manipur hojik thoiba irang si keno haima tamda maitai na kuki da chatlaga su kinaba kuki na maitai da chatlaga su kiba mob ya kanmas kanoma leibani na security reason da hairiba mising 13 thadokpagi detail ma leiba khwaidagi ahan ma thadokko mi je 20 date 7 2024 da thadokni moi ani date 22 kano da july da mi ma thadoi 23 july da ma thadoi 25 july da ma thadoi 30 july da ma thadoi adagi september gi tang ani thadoi september gi tang कुंड अनि थातो अम थातो सेप्टेम्बर की तांग 13 दा अम थातो हाइरिबा सिंग असे विथ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट अदना मोइजे बेल आउट तौरगा मकोइजे यारे जेंद लेबगी मतम दु लोइरे हाइबनेबा हाइरिबा मी सिंग असे मयुम द हलमनबा होनबदा सिक्योरिटी की रीजन की मतुंगिना मकोइ द पुन्न सिक्योरिटी की हाइदि करी हातारे पुन्न थिनबना फगदरा न खलम मजु आइ मरमदि थादो कदब लेरे खोले हाइबस लोइ खंगना मजु आइ मरमदि बेल आउट तौवा हाइबसि इंडियन सिटीजन खुदिमक्ता लेबर राइट अमनि अदना सिगी पोर्टसि लाकपा कांदा कुलौट ना यारगा बेल आउट तौख्रबा मखोइ 13 दुगा इनाउ अनि थादोबगा सिंगसिली जे कमाइनो नोबसे इंडिया ब्लॉग ओइबे याय हुएवर इट इज फेसबुक तो हेरो साबा खरा ओइबे याय पेज खरा ओइबे याय हाइरिबा मियोइ 13 थादोखिबदुगा अनि सिगा मरि लैना दे आबसे नसे आई टीवी डिस्कशन जी कुदोंग साबा लौरगा थमसगेबा हाइरिबा मियोइ 13 फाबसि 27 डिसेंबर 2021 ख्वाइदि हान मियमा फाबनि अरोइबा फाबसिना 15 अगस्त 2023 दा फाबनि हाइरिबसिंग असि जुलाई अमदि सेप्टेम्बर की था मनुंग हंदक चही सिदा लोइना बेल आउट तौबनी बेल आउट तौबना मरम ओइरगा मखोइ से मयु मयुम द हलनबनी बट सिक्योरिटी रीजन ना थोइबो ऑनगोन क्राइसिस इन मरम ओइरगा मखोइ द थिंदोक थिंदिन तौबदा प्रॉब्लम लेरगदी पोलपुन थिनबने हेना फगदरा ना सिक्योरिटी ना तौरगा थिलम याय मदु दai खोइना एक्सचेंज तौनबनी नत्रगा सरकार ना अदु तौबनी अदा तौबनी गाना हाइरिबसे मसीदी करिनो हाइबा मतमदा चाक चाद्रे हाइबा मीदुदा चाक पीरो हाइरे चाक सु पीरे हौजिना चाक पीरा मतुंदा करि अमो हाइरे चेंग दुकादा दे लौरबनो मो हांगेबा दिस इज द क्वेश्चन व्हिच द पीपल आर ट्राइंग टू अराइज मसीने नुंगाइ जद्रि प्रजाना नते मसी हांगिसे मुय खरना अदुना आइना अपील तौजनि मसे एज अ यूथ मणिपुर की प्रजा के सेंटिमेंट खंगियो असिगो मयाम सेंसिटिव ओइबे इशू द पॉलिटिकलाइज तौबिगनु लोइना फेसबुक पाइरगा हेरो सारेबा इसिनि नाउ मयाम दसो इन हाइनिंगबसा मी 13 थादोपगा अनिद लई थादोपगा मरी लेंगै हाइबगी प्रूफ अमा पीबा तारगदी आइजे पॉलिटिक्स की पथा जगेबा इंडिया हाइबसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा रूल ऑफ लॉ लेबनी लॉ की मतुंगना मागी लेरिबा केस होजिकी मी 13 से आई लोइना रिकॉर्ड लेजे सिगी 13 से थादोपको मतमदा टोंगान बा रेस्पेक्टिव सीजीएम हाइतारेने अखोइगी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम चुचानपुर दगी मी मोइना थादोइजे मी अनीनी अदगी जेएमआईसी कांपोपी की मी अनी अहुम अदगी सीजीएम इम्फाल वेस्ट की अमा सुमाइन तौदना रेस्पेक्टेड सीजीएम अमदी अखोइगी जेएमएफसी यावरगा टोंगान जेएमआईसी यावरगा टोंगान रेस्पेक्टेड जजेस सिंगना थादोरइबा सिबु मसिदा सरकार बुल चिंजिलिबा सिंगसे करिनो हाइबा मतमदा आइन दी हम खंगबा साबा अदगा आइन की मतंग दी जीरो नॉलेज लेबा कंगुनी ने लौजगनी अदना इनावनी थादोरपसे मणिपुर प्रजा खोइ खुदमकी यामने लाइबक फबन नुमित अमनी अदुबु थागनिंग दब कनाना सरकार जिना फन अफब तौरगसु मणिपुर सरकार ना शांति पुरगसु करी हाइगनी पॉलिटिकलाइज पांबा अदगी थागत पा हितबा मीबु सिदब खनबा मैतै कोइदि मैतै की मरकत लेरिबा सेंगदब ई खरजिना करी हारकनी सरकार जिना अदु तौरगा तौरबनी हारकनेबा सरकार सिना मियोबगी पुंसी अनि कल्लिबदुदा थागत नकल पुलिस ना सोइरे हारगदी सरकार चाहिए हाइबा चमानै मरमदी करिगिनो हाइबा मतमदा मणिपुर की लेरिबा डिपार्टमेंट खुदिमकी स्टाफ सिंग सि सोइरक तारगदु मदुगी रिस्पांसिबिलिटी सरकार ने अदुना
पुलिस डिपार्टमेंट सोए है सरकार सोए है बनी अदुना ककाना हाइनिंग बदो आइडिया थेन नुआइजदे मणिपुर पुलिस सोए है से सरकार सोए है चमनगनी मधु सरकार सोए है यारोय मणिपुर पुलिस है होम डिपार्टमेंट की मखाद लेबनी होम डिपार्टमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पाइबनी अदुना मियोय 13 थादोपगा मणिपुर सरकार का मरी लेनदे मधुदी जजेस की रूलिंग मतुंगिना मैकोय तो बेल आउट तौबनी अदुगा मियोय अनि थादोपगा मैकोय 13 थादोखिबगा मरी लेनदे आबसे आई अरोय बनम तमसे ओके आई के केनोमतनी फेसबुक पाइब मी लोय चैब नते कका आई तो हम फदना आई क्लियर तौजगे मई चाक मफम द मई चाय हाइजिनबा इरांग थोक तो मफम द इरांग थोएना हाइजिनबा फेसबुक ता मरी छुकलै लेनदब मी अनि थादोकपग 13 थादोकपग मरी लेनलिबा फेसबुक पाइरग इखलिबा सिंगदो मधु लाले हाइबदो मधु खंगनबगी दबक्ता ngasi मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन पिरम बयाय पिरब क्लैरिफिकेशन दो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन मतुंगिना पिरम बयाय नत्रक पाउ फाउनरग पिरम बयाय डिपार्टमेंट की एवरी सिंगल खुदिमक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द पाउ पीगनी मी थादोम दाइदो चीफ मिनिस्टर की नॉलेज लेगनी हायरगदी मधु लानगनी आई वखंदी कोन मी थादोपद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंसर्न तौबगी दरकार होइदे पुलिस डिपार्टमेंट जेलर द चे थारगा थादोकनब पिरम बयाय मधुना पुलिस की लेरिबा होम डिपार्टमेंट की लेरिबा चन कांगलोन सिंग अदुनी आई लीगल एक्सपर्ट नते मधुदा कायना खंगजदे आइना हाइजनिंग बदी कइनो ngasi kaka to mina hai ki yam phajraba wakalon ahing tumdana manipur ki praja mayam dagi kwai na pressure leiri sa pha khiba inau ani du ki family apok pi riba akhoi ki ima baba ani mari hai tare punna kano ki thoi ki amaga thoi bagi ka mai khoi ki imung manung ki miwi sing amadi kwai dagi maru ina achauba pressure leiri se honorable chief minister n biren ne handak pha bada hai riba ja honorable chief minister na mechanism makal makhan sizinaraga negotiate tongaraga hairiba inawani sa asingna hayiba asibagi khayat leiruba inawani sa ngasi yamna tek da kaidana masa masa gi mayumda yaukhre haiba sa masida honorable chief minister gi atauba contribution ama magi credit logum thui haiba sida ikoi kudama yafam thui adubo honorable chief minister na ngami ba sa manipur gi praja gi atauba mateng loinana neba ikoi manipur gi praja da cheijade aina nuwaijadabadi sigumba miui la kuntrana yanaraba posak amada miui chama natraga chani bawu suramu aina khanjabada mi chama na facebook ta seran turan iraga manipur gi praja singda hena ekoi gi mi painaba hena tension pinaba ma oiba ai yumga thangnare ai gi sister gi yumda mai chaya taragadi ai pakatpa masana tabane मियोई 13 थादोखिबदो अनिदुगो ओनरेना फेसबुक द संदोगा रूमर्स अमा संदोगा मणिपुर की प्रजा सिंग द मिपाइननबा मणिपुर की प्रजा सिंग द टेंशन पीरिबा मियोई अरानबा इंफॉर्मेशन खंगना तौरिबा सिंगदो तौबिगनु मणिपुर से हमना वारबनी वारिङै टाइमिंग सिदा हेना वानबगी मरम अमा सागत पिगनु फेसबुक हाइजबने अदुगा सिगी पोर्ट क्लैरिफिकेशन पीबा हाइबसे प्रजा सिंग सेटल तौनबा प्रजा सिंग तंदु लैताना हाइबा 13 गा अदिगे सिनबा लैते 13 दु बेल आउट की मतुंगिना चच्छबनी मैखोइबु ठिंजबनी अनि एदो मणिपुर सरकार मदि प्रजा की मटेंग लोइना मणिपुर प्रजा की मटेंग लोइना मियुम ने योरपनी हाइबसे सिगी फजरबा वफम लैरिङै टाइमिंग सिदा अरानबा संदोकपसे तसेंगमक एज अ सिटीजन ऑफ मणिपुर एज अ इंडिजिनस people amo ina ai nuaijade haijabani anuna kakagi adu india block ka mari sule leze aina india block pansali badi kari no haiba kanda india block oragasu bjp oragasu cpi oragasu ama oragasu sigumba aranba pawdai koi thajabum si rumors da thajabana manipur se atunge mati irang thole adu nang bjp su palomo bjp nate ai amute bjp thajabase bjp gi miyo yamana aranba toraga di bjp chi bi yaro mi du chai akoina to mali manipur gi praja chai bana te kaka nangi didi aina to mali bana hai ba tarama to ga ani ga sindok leina haigal hairaga thagal liba facebook pai ba khare do haibane ba sida kaka india block ri paksala ino india block paksila ko timing du ga hujiki wa adu nang paksala ba du aina haijabadi irrespective of political party haibani irrespective of political party da facebook ikhatpado kakani khali na tarka congress ni khali ha na india block panjalai do facebook ke duda no aina facebook ta palli do irrespective of haibani politicalized to rusi ha ko do duda ne bai aina kaka na palkano ba ai want haibege adu gi na social media sum to matam da du di xyz bjp me congress irrespective of political party haibase adu hayo wa du india block panjalai ko do adu hando ba pandu ai want haibege kaka
handokpa handoktabagi akoi NDA chaidena BJP chaidena ngasi alna kumai to BJP chaidena home BJP kano mala ka ngai yon bi tar tawre ka je ai na di yam respect to ne ai ta ate timing to the review adu nate ai na hai se ai india block pan ki de pan ki de ne ma sum babung tombi dai la se babung tombi abiro pan ki de akoi de ye just ado aduna hojik leiriba kano situation je natragabadi pangi na ba ai democracy gi citizen ne ai right of speech lei freedom of expression lei na ibadu aduna mani but leiriba timing si di khitang ma timing cha de aduna aina ngasai kaka na ngasai aina kaka wari yoksili ji kai no hai kanda police na ikam gawong na thadoi ji okay si pose kari na ai kanam ta haja ke si la na sapam ai ni luxury sa Bharatiya Janata Party ki spokesperson hoina lakpane Suresh Kumar hoina lan gi badi ai party hoina dilal loi land ba portal la le badi jo hairo ai sintang haja ke ba hekta an ne na hairo ta hai gi dog sunate ba ai na haja ni point du latring da yakla gadi kamaina ai gi point du kano pa mapung pha do no ba ai gi speech to delivery to loiser ge adu kaka ge delivery thambi kai su kai de argument am ta tong gum se ba kaka na hai du kaka to mine yam si yam the professional discussion am oin se ba ai na je ngai gon bagi tap da ngang si la ga de that's really not the way ai okay ko adu wai se de ai am ta hai se sir ai na hai se ni se ai kano ta hai se ge ate kaka da na te na hai se ri si adu na sida phajna yo parliamentary wa ta nang si interrupt to ira kano ko ai kano ta si ai machine jage noi da sentence loi hokdra ga nungai te ba mapung pharoi prajana lana sakine ba aduna manipur gi praja gi achoba Manipur ki prajana civilized oiramba maitai akoina civilized oiramba indigenous akoina civilized oiramba gine June gi tang kuntra da Narayan Chana da kuki ama chak pijara thadokhiba adagi 23rd February 2024 da Jiribam da arambai tengon gi sinraw sing na tawraga phajana ba ta na halaga lana changakpa kuki sing police sinaraga mayum da halan ki ba adu loina na recently 15 September 2024 da Jiri da chaitra tuk ngai ba kuki gi inaw amaga mayam sangna pharaga su phajana sak sing pijaraga thadoga humanitarian ground da yamna phajaba maitai gi civilized oiba wakhalon do madu urapana khangde kuki na sunga se civilized oi se asai ka kana thamki ba kotu gi phajaba akoi gi kanu ama lae message ama lae madu gi matakta manipur sarkar gi honorable chief minister gi phajaba message lae adu minus ani hojik lae iba posi kaina phajaba message lakna ra matung da wari sanaraga suksoi chudan manipur santi purakani aduna mayam tonga da thaja biganu amadi rumor sandok pa lepi wa ba se okay am nungai se ai pabung rescue ba point kitang thambiyo phigi ngasi thadora iba siga mari leina na khoi gi conclusion point kitang thambiyo okay thamjage kanoni ngasi thadorok li basi aina ngasai last round da peting panjabadani khoi gi manipur haiba khoi gi ningthau palamba chai lising ani gi puari leijaba adugumba khoi gi yamna civilized oi bai tare atopa miyoi singa manadaba atopa jati singa manadaba adugumba khoi gi am fajaba wakalon leiba maruina khoi gi maitai amani indigenous people sing yam fajaba wakalon kuki phara phawbada chak pijaraga thadokpa Narayan Chana gi Jiribam gi thodok sing sei khoi ningsing ba yai aduna sigumba khoi gi maitai sing gi yam fajaba civilized oiba chokhatpagi wakalon chenba ngamba humanism gi wakalon chenba ngamba fajaba wakalon sina mina fana lalaga su khoi de lanba ya de maran leitaba sing de khoi dandi piba ya de maran leitaba sing de khoina karisu topam thokte khulai paidaba sing da kuki gi marakta su khulai paidaba Manipur gi adugumba lansadaba mayam ama yawbani na maduda makhoi da khut thaba hongade haiba wakhalon ga loinana Jiri da thadokhiba Narayan Chana da thadokhiba Jiri da ani rak subani thadoisi aduna sigumba wakhalon se ta sengna kuki gi sinnaw singna maroina kotuna mado tamjadam from thoi na khallaga madugi wakhalon da mai kone humanism gi ground da thadorok pasai ta sengna makhoi gi thawong se ai ta sengna thagatpa phaujai thagatpam thoi na su khalli maramdi kari gi haiba sigumba afaba wakhalon adagi ekhoi miyoi ba moina miyoi bagi punsi gi maman na do khangakpa miyoi bagi punsi ama bo miyoi ba man hekta mangan ba yade gaina khalak pagi wakalon ga loina na tek ta kaidana ina oni se thadorok pasina ekhoi manipur da ngasi thoi bo ongon crisis asigi waroshin purukna bagi ahan ba choba khongthang amani na ai khanjaningi aduguma kuki gi maigai dagi aduna manipur sarkar na su hairi ba thoi ba irang asida ekhoi
अहिंग नुथिल तुमदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमदि पालिबा लेंगाकी लेरिबा मियोय खुदिमंगना याम कन्ना होनदना मतौ करम इरांग सि लोसिनगदगे हाबसि होनरिबनी मरमदुना मणिपुर की दमक तंगसी थवाई खुबाक ता हापतना थवाई न पोंथा बी खरबा दुमा ठोंबा कयामगना ngasi मणिपुर की दमक मणिपुर की सक्तम काइबे यारो हाबसे एकोई मसी की पोषक सिदी बीजेपी न होंगबा लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होंगबा लेते मणिपुर की सक्तम काइरोय मणिपुर की अमट ओइबे सक्तम लेंगना लेगनी लोइनना ngasi थोइबे इरांग सिंग मिसअंडरस्टैंडिंग अदगी ट्रस्ट डिफिजिट ngasi kakana thamkiba punama se akoi tamna koi gyan tan raklaga akoi madu gyan tan bagi achouba ngasi evidence amani mai koi ani thadorok pasi tasengma yamna akoi manipur praja akoi gi khwaidagi laibok faraba numit amani maduna akoi na khangi madudi manipur ki praja kholaw se isona tabi ra habaduni haina balai gari voice of the people is the voice of the god habado aduna प्रजा की खोलाव ईश्वर की खोलावनी प्रजा सिंगंदना मैखोय अनि बुतेक त काइदना थादरोंगनबा हाइबा मियोय खुदिमंगना लावरकपा अदि कम्युनिटी खुदिमंगना लावरकपदो मदु ईश्वरनसु ताबिरगा अमदि मणिपुर सरकारना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मागी मसामंगनि खल्लगा मियोय नि से तेक त काइदना थादोंगनबगी दमक होनदना अखोय की मागी लेवल द बेस्ट लेवल होनरगा मियोय नि से दनो अखोय कयमत तौदना थादरोपनी अदना मासे मणिपुर की शांति पुरोंगनबगी अचौबा खोंथांगनी मरमदुना अखोय अरान पाउ संदोंगनगुमसी मणिपुर से हौजिक यामना लुब फिबम अमदा लैबनी अदुना चाइबा मैदगी हैनगुमसी एनी थोइबा इरांग सिदा पॉलिटिकलाइज तौबसु तौबिगनु अमदी टोंगा संदोकपसु लेपियु अदुगा रूमर संदोकपसु लेपियु मरमदी रूमर्स ना मणिपुर की इरांग से हेगे थोन नमगी मरम अम ओय मरमदुना इरांग थोक्तम मफम इरांग थोय हाइबिगनु मी अम सिबा मतमदा अहुम सिरेक ता हाइबा मी मरी सिबा मतमदा मी तरुक सिरे हाइजन बसिगुमसे तौबिगनु एखोय अमटो ओइना मणिपुर की सक्तम काइदबा यारोयना चिचिन नौसिंग होनरिबा अमदि मणिपुर सरकार होनरिबा सिदा कोइ पुन अमटो सपोर्ट तोमिनसे थमसे ओके याम नुमाइसे